se folu. Oli le i lau malo se lea. Lau se lau pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. I must have all. I never lost my grace. I don't want to find my way. Ooh, I don't want to hold me on. Hard to do. I see the end. Sofa Yesu. Amen. Ia, ole tofine na ia fina. Ua lese, ia, ole paso le tātou po kalama i le nea fiafi, pe ona tau mai mo mai ei. Ia, olona pese le na, ia, e avelo na vi ina ma le whaftai i le tua ona o le ola, ma le malosi o loo fo ina pea mo ia. Ia, i le aso ma le aso, le ia e whaftai i le tua i le nea fiafi, whaftai i le tua i lona ngalei mo lona lofa, ia ua whapena na tue tātou mafuta i le tātou mafutanga i le nea fiafi, i lunga o le tātou por kalama. Ia e whaftai i le tua, ia o le awanua tā ua ua tue tātou maua. Ia e wha ea i nā tuai le tātou por kalama. Ia i le neia fiafi po le neia stonai. Ia e pei o na masani ai. Ia o astona ia o lisi le aso wa uma o na whaatulanga ina e wha ea toi le tātou por kalama. Ia o lea ia e whaftai ei ma avere vi inga i le tua. Ia o na o le neia wanoa matango fie. Ia ua tātou maua e tātou te teuwhei loa i ai ma e tantanga i mai ma o ba i atu. Ia i lunga o le tātou por kalama. Ia o le nei fo e fiafi ia pe ona o wha i loa atu. Ia ua le whaatasi mai le tātou le sunga ia i fo. Ia tala lei i le nei fiafi lunga o tātou por kalama. Ia ona o nisi fo i o tūlanga wha le ainga. Ia o whapena olo o pisi le au lona au auna. Ia i le nei aso. Ia o lea ia mana tua le sunga ia tala lei e se kia. Ia i la o tau tāno sanga. Sau si aso i luma. Le nawa i aso pēr o toi le ola ma le manosi. Ia toi tātou whiloa i fo i la ia ma le ta mapolon au auna. Ia tala lei. Ia pēr o toi le ola ma le manosi. O lea. Ia lea na o whaau wina le tātou por kalama. Ia i le nei asto nai. Ia o te loa ma silfia. Ia o tele o tātou le nei taimi ua pisi ona o le asta ma. Tari tonu ia o tele fo o nisi o maftanga. O whaini whatasinga fo i le nei tūlā po le nei fo i aso. I se whale ainga. O se barbecue i le paka. Po whea lava. Ia o whea fo i le mea lo e mata mai e le tātou porkalama. Mata mai ma ai lau mea ai. A whai o e tina o na ue alo e aweri ta mai i le whale ainga. A lewa luatu tātou porkalama. Ki lau porkalama ai ave wha maka ko inga ma ai longa mea ai. Ia wau le kako, le kako porkalama, ia e kele ai nga refer, whakakau nga i whaingale i kama.
onga o le aso e whatatau mō tama. Le aso a tae au, ia o te ole au te taritonu. Ia, o nā ua te rona o ngā tele o ekalisia, o le mafutanga tamā, ma tina, mafutanga tina o le ekalisia. Taritonu o lo whaini lātou Paul Kalama i le nei aso ia ai o le ua usaua. Wa tu ua mea uma wa tu lo walwe o fai mesi mato aina o kia make o e whakausa ofu pe make o aise ma breakfast pe make o whatu ai tina raing au te poli au te poli a lera o sa waro te saungin mea o tātou Pokalama ona whainga tā ona whainga tā te tau ana wha au le tātou Pokalama i le nei ma whatau no le tātou Pokalama i le nei aso wow ma singa lenga ke alenga kele anga aso nga kele nga misi e kako Pokalama ia ole ia le wa kom faia ngau ai au i koe misi kako le kako Pokalama wanga ngai ke ua yengi fuafuanga pe ngi me ke ua kupu ia ole ngā whakua ai loa i la ia ua o le tau nuu se tātou mafutanga pei lau le aso a tae au o le aso a tae au la ia e whaasilisila ia o le le eise tātou Pokalama i le aso a tae au ia ona hoi o tae au la stama ia o le la o sau ai ngei e whau le tātou Pokalama o le aso a tae au ia o le atu o i le wanoa o le whapena ona mafuta i malitina o le ainga ia mali whanau ona o le astama e le ngata i le whapea le kalisia o le ale maua i se avanoa e whaaluatu le tātou Pokalama i le aso a te au wa te tonu foi tele foi o tātou ia o le pea ngai e mafukanga i kemi o le e wao kai aura mafukanga ka ma ke le hui ngoka ku ainga ave ka mai i whale ainga ia po se whai ngā ko ngai fo i kou moka o whea lava po le lava Pokalama mo tae au mo lastama ia o le mafuanga na o le a tātou malolo ai tae au ia ai taritonu o le o ngā tātou Pokalama i le nefiafi ia whaamalosia i fo i a tama i le nefiafi e ni sauni atu le sao tama ia o whaptai lai le atua ia o na le wa maua la wa vanua o te sau ai wa tu mea wa tu o ro nau wa te sau taritonu o lo ye ia fe au le tu o lo fai na o le tu e tātou te wha so e nefia ma tātou wha malosi e fo i nefia ia a wa fo i tama o le au ngā o tama ina ia loa le tama o na usitai i le atua ma mata u i le atua ma avea fo i tama ma whaata i te inga i tonu o a inga tonu e kālesia tonu o nu o la whanga ma mea mo whapena pe o le ala le o ngau ai e kau huu kako Pokalama i le nei fiafi o le ia e avela nei te mia e whaatalo whatu ai ma whaamanui atu ai le aso tama i le nei aso ia i sunga i whawhiangainga oi o le tala le lei o lo sala lau solo i tuli manu i whao le nei lalu langi o lo tautua i le ngā luenga le atua whaatalo whatu le Pokalama o le Jesus is the answer podcast le nei fiafi ma whaamanui atu le aso tama ma lo le unsai ma lo le tau o le tau e ma lo fo i le apo e ngau e whai le ngā luenga le akua ma lo te wiwi e tari tonu e re o se ngā luenga whai ngō fia la o tau ngā luenga a o lo tau te talo i le atua ma lo tau nau ma whaatua tua i le atua ia o lo o tau ono sai pe matu mau pe a warfi na ngalo le atua o lea whaamanui atu le astama i le neia fiafi ia te o tau sunga i whapia ngainga e le ngata i lea ia au te whiwha talofa atu foi i ta mā tutua ma lava o Samoa o Amerika o New Zealand Australia wa i male lalangi a koa a vele ngai kai me whakarofa kwai
ma whaamanguia koai le aska mā i o kākou ka mā te tua. Le ngata fo i lea ia nai o tātou tina e le whaangalo ina o tau. O le mea moni ia anga le ai o tau tina ia e le e le marosi fo i tama. E te le fo i la o tau ngā luenga tā ua o lo pai mo tama. O lea ia whaamanuia mwhaatalo whaatu po kalama i le nea fiafi ia i tātou tamā mā tutua, tātou tina mā tua, ao sino se o tātou atunu, lo o tau nofo ta talo fo i man nofo tā puai. Ia wale alo whaiwa atu o tāma whānau. I lea aso, ma lea aso, i whi au ma ngā luenga, le ngātai leo, le tautua ino, le mālo, le ngātai leo, le e kālesia nuu. Ia ma a inga o lea, wha manuia mwha tālo whaatu ai, le tātou pol kalama. Ia i le neia fiafi, le ngata fo i lea whaatalofa atu i o tātou ainga. Lo sāla lau solo i turi manu e whao le nei lau langi, po le nei kolope o lo tātou iai. Whaatalofa atu le pōkalama e le ngata i lea o tātou wō ma e māsani i ampa anga o le tātou pōkalama i le nea fiafi. Whaamanuia ma whaatalofa atu le pōkalama i le nea fiafi. E le ngata fo i lea ia, i whaamanuia atu le asu tamā ia, i o tātou tamā uma. Ia o loo mata mai le nea fiafi ia e ala le tātou polo kalama. Ia ni whasi aua ne ingalo wha mole sea le tātou polo kalama i le nea fiafi i lunga o le tātou Facebook ia a lera o tu uina tu i lunga le tātou YouTube loo iei fo le temin nei o loo live sa o atua le tātou polo kalama i lunga o le YouTube ma le Facebook i le temin nei pa mole ia le la tu ina tilunga le tātou YouTube pa mole ia le o ia if you're not watching on YouTube, but if you have a YouTube, please go on our page. Ia le ngata lea ia o le asa i on tu atu whaasilisila atu ia e umato e longo atu ia o le asa o le aso le asa le la asau le asa le aso le la asau ia o le asa le na o le whapena ona la mātou mafuta ai po le sia i fo i le mātou e kare sia fo i ngai San Francisco i nei the Bay Area i Hayward ia i le aumalanga ia i le sunga fo ia asiata le tauta ia ai maise le aumalanga te tono nau tau sia fia uma me uma o lo o i ngai fo i Amerika ia le uso ia maise le aumalanga o mai tātou te mafuta whaatasi ia o le aonga o lo o whai e le apo le whai le mātou saunginga o lo o whaonga inga le halo le aonga e whai e le mātou saunginga e whainga le i nei i Bay Area o le high school o Sally Andrew High School kuko la kusa o ya address ia ngai saula kako mai kako mafuka kako mafuka ma kako ave pakasilo kako vi inga ile ku ele ngaka ile ia kako mafuka i fo i male uso ia siata ia male pule o le blue wave ia male tauta ia ile sa o le sala la sauni pe o to ile ola mane manosi pia maua pia ni si pe se me fi pia mala malama ia se fa so tai mai o lo o ilunga le tato information le e la tuila lo ngai hele lo numero ia e vili mai ia ona tuina tula ia po le ala le me fi mala malama
Ia, pili mai ia tātou talanoa, amen. Pe ono whai atu ia o le asau ia, pe o toi le ola ma le, pe au lia. Ia, o le a whapena, o le a mātou paisauninga i whaatasi ia po a pe i fo ile mātou lotu, mātou e kalesia ia i nei i e we. Ia, i le malanga, ia i le uso ia asiata ma le latou au malanga, o mai i tātou support, mai e tātou support le uso ia ma le au malanga mai tātou te whei loa i whaatasi e ia o le mea tauria ia mai tātou mafuta whaatasi tātou ola whaatasi ia tātou maua lotu whelpani ia ma ai whaatasi o lo tātou whaapetai mo lo tātou vi inga i le atua ia ona o ana whaamanuianga ia i tātou ia sina whaasirisilanga puuna ia e whailo atu ia i le nei afiafi. Ia vi ia le tua whaftai le tua ia mai le nei aso taritonu ia taritonu tele e ka male we i kaimingi ua makoa i uma me ai ke longa ua uma ke longa waru whaarua le okanga o steak e a ngai ka manga a ngai ua ke mingi lo ua makoa peo se pepe ke leo ka mau ke mingi sole ua mulinga fo i le whaapelenga o le pepe amu ia Aku fo pengo hoi aku. Enjoy lo kaimi. Enjoy lo kaimi ke mingi. Wa ngau spoil oil ko inga. E lo to lua malau whanau. So why you at it? Enjoy your time. Why umatu lo lesa. Umatu lo nei malesa. Ia. Uto. Ia. Koe uma fo ila i ul whapele ngau oia. Ia paulu mea ia whapakahi rea kua. Whapakahi rea kua ngi asta māua tātou e ui au tae o lesa. Ai whaptai rea tu o lewa. Tātou au lia maile nei asta maa. O tali tonu ia o le i oi Samoa ma New Zealand ma Maupolu ia o ngilu lako askama. O ngei la sa ia o taritonu ia o lo o whamanatu lo lātou astama i le nei asu o lea ia o tau uma i lo i Samoa New Zealand tama uma i lo i Samoa New Zealand Australia ma le ngai ku o ngei lo tau asa ia whaamanuia le asu tama i le nei asu mai lau porkalama o le Jesus is the Answer podcast mo o tau le nei afiafi mole tau tō ngā aua e sona tau mawhatele ina i te iwa umatu la wastama ia ai e mai ole ia whamanuia atu le astama ia o tau umatama i lo i le nā fo i tū o le nei kolope o lo tātou iai ia o mātou i nei Amerika o kukuila ia le tū nei le mātou te ia o taritonu ia o eista nga amaka me ang mga kumela sta mai la songfua le o mai ngia so la o fa mga ia taritonu ia o tai lo mātou sta ma ia e fa tai ile tua ia o le o mai manuia tau no manuia le nei asta ma wa lia mai fo o te fa fetai ia u ile tua ona o le o la sia fo ima ile nei asta ma o lia mai fo ile nei asta ma ia o me mo ia tātou te rei loa me tupu tātou te rei loa me tupu i le aso ma le aso ia ai whaptai i le atua ia o mai ale nei taimi ia o le ai ngā solo lei mea o le ai mānawa o le mānawa le ea o le mawhainga ngai o i le kingo e re o iai se mai o lo o malosi o le ia o whapekai ma le vi inga i le akua o le mea kaulia le ngā se o le kamai e alofa i le akua ma alofa e pere ai se mea alofa pere ai fo i se steak
pe e fia ole mea sili ia o ia maua pele ora ole mea sili ngā kāua ia ave lau whaafekai ma lau viinga i rea kua. O ngā o le ngai ke mawhai o ngā e waai mai. O waai ak. O le mea sili ngā. O le ia o ke whaafekai a uia i rea kua. Ia ona o mesi sili ua ia whai a moa. Whaafekai fo i rea kua ia o ngā o lona sui ia inga o loo o langa. Ma avea o masta ma e te ia lo a inga i le kua o la uvi inga le malo whafkai sili le i le kua o ngā ua o whaia se whai unga ma se whiriwhiringa sili lo o langa o le ave o lo o langa i lo o kua suia le o langa ave le o la mo le li au mai lo a inga kai mai lo a inga ave ha ma ulu o le a inga ma whakaikainga lei o re ahinga. Wa ai mere ko lua ma le whangau. Ia, o ro kausoro mua ia, o ere ka māne, le whai o mea le lei. Ai aua ka ia, i mea le lei. Ia, o le vi inga ngai whawhakai i rea kua ia unga ia. Ki whawhakai ia peonga o whai aku, ia ngi aso ia, ke le angi mea ngwhai ngā le, ka oko maka le TV ma news ma mea whapenga. Ia, le ngate rea, ia, sau ho isa aungi le tātou pō kalama. Ia, talo i le tua, ang fiu, whai meisi mako ainga, ia, o whai ako ei nei. O ke pore, e iwa ang kau wha avespesi. E i kaimi, e ke loa, o le mea mo ia, e i kaimi ngā e pe e kau e ngai ka mai komosio ngā meo ki ngā. O ka ika foi. A ka iloa foi. Se mea foi se aso foi ngā le whakakau. E wai e foi ngā le e kai mi oso e ka mai commotion ngā. Ai ke o commotion ngā e ke ngā le e kau e foi ngā le e kau testa i oi. Lea la. A whai ua pe ua kau inka mai commotion oso ia earning i aso. Ua ke vai vai ai. Au ke vai ngalo ma fau fau ai le ri. Ngalo ma fau fau ai le ri. Ia nga musi musi mo le o le nganga o le ri ia o ia. Ia o ka ko ia o popo nga ia ma kofonga e o mai a ka ko e kukupu wa. E le fa pela ka ko mai lo i le ri inga fa pela ia nga solo li le e ai e ke mi o so ka mai commotion. E awala ngi e le ale osa mel commotion. E awangi e ka umi fo. Ia wa a nga umi no ika e a ki le foi aka mele fidi ia oi. Ole ia awa ka ko ke popole. Okay, kako ke pole we still in earth in the world. Ere o ye kako le o lai fa va ke mingi o le ka ke sa ba bali lau ole awa kako ke popole o afa fika uli o a popo nga e o mai. Ia on sa pe on sa a fai wa o mo fo ia ke ole ka ia nge umale aso e ika. Ka o malama i le kua ma longa fina ngalu. E le eise mea o le a e umienga e ika. Le eise mea la e umienga e ika you know, lisi kaimi e whainga le kofo inga i fwoi kako ka ma. E isi kaimi ngā pe e kau pā mai le laiva aloma tua ia ke oi. E kere o iloa po le mea o ngā test mai oi. Ole ia a whape e ini mea ngai ka mai commotion ia on sa i hei on sa i hei on sa i ai awangi i moa ia o le rika le loko ngā o le umi ngā ika e paul me i e on sa ia ai vai aku fo i wape o kau ese mei fo ringa o ki ngā la inga on sa Nyawa o me kukupu o me kukupu
e happen, e pe mo fai aku ia, ka ko kiri, ele ngā solo le angi me I te miuma. Ke ro fai aku la fa pe what happens in me ya le ai. O le ke fai aku because e happen, e me tupu. E me tupu tonu a inga. Tonu mafutanga fa le wo, mo me fa pe nga. Le ala le tupu na mea. Ai ia e loa on sai. Ia e loa koe, ngofo I lalo. Awange I faise me e aka me ki apolo ia oe. Wae e umironga e ika ma kulanga papenga. Ia. Awange e ngalo. Ngau e whakanga ki apolo e aka ia ke oe ma whaonga inga oe. O rea ia manguia kere las kama. Manguia las kama ia au tau ta maa uma ili ne api api. I ta maa uma ia olo o ili ngā po I tu o to lope o nei le nei ko lope lo kako iai le ngata ilea ia o kako uma o lo I nei tu I Amerika ma Amerika Samoa ia mawai tatou ia tatou ia o tele o tatou ia ua o lo o iai ni whare ainga I temi ngei ua alu al ai o kangaka ia ma ia alofa mai o lea ia whamanuia tele le atua le tātou a inga, tātou wō mai masani o le tātou pokalama. Ia I le ne fiafi, ia o taritonu ia le ua la afa leongo, ia taritonu po ia. Le umis tātou pokalama, ia ona whai alofa atu foi, ia ona o tele o tou, ia o lo span teimi, ne teimi a inga, ia I tutonu o tou maota. Ia. Ma wha manatu le aso tamai le ne taimi. Ia e whawhetai atu fo I o tātou a inga uma, o wo, o lo o mai moa mai lunga o le tātou pokalama. Ia ua whaatanga ina le nei pokalama I tono o lo mota, lo living room, le o tono o lo mota, ia o tono o lo taavale, po tono o lo whare whai ngā ruenga. Ia po se lalo fo o se la au ngai ke maka mai ia whaptai te le lava whaptai le mai mo mai whaptai fo I whaatasi mai ia I le nea fiafi ia e ala le tātou polokalama o le Jesus is the answer but gas le nea fiafi ia o te tautonu o le a tātou o I le tātou upa manos pe ono whai atu ia o le nea so ia e le umise tātou polokalama ia o le le upu ua umon saunia ia e tātou te whaasoa I le nea fiafi ia e tātou te whaalangolango I le anganga o le atua au whai mailo le anganga ua lava ua uma o lea ia whamanuia le atua whamanuia le atua I lau whaalangolongo au hoi nei ngalo whaamole mole share le tātou pokalama share le tātou pokalama whaamole mole ina ia whapenao na to tele tangata mai moa mai le tātou pokalama. Ina ia moa se lātou taimi whaalongolongo I le upo le atua. Ao ngā le taimi tātou te leiloa. Tātou te leiloa me tutupu. Pa se tangata o lo o mawhatia se loto I le nei taimi. Ai whaingale a lewa o ngā le tātou pokalama ne fiafi I lone le upo le atua. E whaamalosia I fo I le ngā tangata I le nei taimi. O le au ngā le nā ma le au ngangi atu nā o tātou pokalama. Whaamole mole share le tātou pokalama. O le nei pokalama e le nau ina ia to tele tangata e o mai nunga O le nau o le nei pokalama. Ina ia mawhai ma o ngā le upo le atua I se tangata e to tasi. A le au ngā ia te oe. E iei le tangata o le au ngā le upu. Le upu whawina le atua. O le ngau atu nā le pokalama. Ina ia whape nao na share atu tātou pokalama. Ina ia whape nao na to tele ni tangata. Nā lātou te talia le upu le atua. I o lātou loto, mō lātou whina ngalo. Ma talia Yesu. E avea maali I ma whaaolo. Ia ma ia whape nā ona tui whapowino lātou ora wha le nganga.
o le au ngangi nao nei po kalama, ia, ma le au tū fo le nao nei po kalama, o le ia whaapatai tere lawa, ia ele nei fiafi, i la o tau whaatasi mai, whaapatai fo i le sia, ma sia o le tātou po kalama, ma le lango mai fo i le tātou po kalama, i le nei fiafi, i lungo o le Facebook, ia ma le tātou YouTube, ia whaatalofa atu fo i le nei fiafi, whaamanui atu le stama, ia, i le sunga fo i le whaifi au, ia mafua kolose tangaloa, ia whamanui atu le atua i lau sunga, ia o anko fo ia kolose le nei fiafi, lau sunga le whaifi au, po le whawhia ngainga, whamanui atu le astama ia te oe, e le ngata i lea, ia whapeta mā uma ilo i nā fo i tū o le tātou ngā ruenga, ia whapata lofa atu ai, ma whamanui atu ai le astama o le Jesus is the answer, podcast i le nei fiafi, whamanui le tua, and God bless. Ia, wi ia le tua. Ia taton. O le a tato wo se upa ma lusi. I le nei fiafi le tua lo mātou ta mā. Pa apetai le li ie. I le nei avanoa tā ua o mawhaia o na toi maua le li ie. E wha ea ina i le tātou por kalama i le nei fiafi. Talo atu i lau o fio o le a o sa uni le li ie. Wha soa i lau upu i le nei fiafi ua uma ona pe soso ani mai ai e ala i lau su enga i lau afionga pa ia. Pa apetai e nganga pa ia pe soso ani sili. Talo atu fo i le nganga o lau afio fa amole mole. Fa ngana i a te au i lau i au upu le li ie. Ma hou man onga ina ia o tautala tuai le li ie. Ina ia mawhai o na talia ngō fie lau upu i loto mwhina ngalo o tangata i le nea fiafi. Talo atu fo e lau fio le li e, o nau e sila fia, o le nei fo i vai tau, po le nei aso, ia ma le aso a tae au le li e, o mātou wha manatu ai le aso i wha ati tau, ia i mātou ta mā. Le li e o lau upo wa uma o na e saunia, ia e whai malu i tau, e whai fo i ma wha manatu, i au mātou tangata le li e, o mātou o ta mā, o e tau fia e whai ma tai o a inga, no uma e ka le sia le li e. I a vera upu ne fiafi. E whai ma wha manatu malu i tau ia i mātou ta mā. Ina ia o mātou sāba wali mō lau fio. Ma tai o mātou ainga. I le ala sa o mō lau fio. O lea vi ia o Yesu ke wiso na Yesu. Amene. Ia, vi ia le tua. Ia Nei la fiafi. Ia. O le a tatou upu. Tatou upa malosi. Ia, ili ne fiafi. Ia. O le nei fiafia o le tusi o le a mo mai le tātou tusi fai tau i le nei fiafi po le tātou wha malosi nei fiafi. Ia e mo mai le i le Ioane lo nam tā upo sun malwha. John 14. Amen. Ia e lua lani fai upo o le a whapena o le a tātou talatala noa i fo. Ia mwhai ma tusi fai tau o le tātou upo wha malosi le nei fiafi. Ia, Ioane sun malwha. Ia aolona fai upo sulma lima. Ia ma le fai upo e lua sulma tasi. Lua nei fai upo na tātou te tātara noa. Ia e fai ma tusi fai tau o le tātou pa ma losi le nea fiafi. O le John 14 verses 15 and verse 21. Amen. Ia o le au fai tauina e whapea. A fai tau te alo lofa mai ia te au. Ia o tausi mai ia u poloaiga. Fai upo e lusun matasi. O le ua ia te ia a u poloaiga. Ma tausi iai. O ia lea e alofa mai ia te au. O le alofa mai fo ia te au. E alofa ina o ia e loo tamā. O te alofa fo ia te ia. Ma o faali ia te ia. Amen. Ia toi fai tauina. Fai upo e lua. Fai upo e lua fai upo. Fai upo o le sulma lima. Ia ona si ila ia. Ia fai upo e lua sulma tasi.
Pei upo lima, a whai tau te alofa mai i a tea. Ia o tau tausi mai i a upolo inga. Pei upo matasi, 21. O le ua ia te ia a upolo inga matausi iai. O ia lea e alofa mai i a tea. O le alofa mai fo i a tea. E alofa ina o ia e lo tama. O te alofa fo i a te ia. Ma o faali i a te ia. Pa Peritania, John 14, verse 15 and verse 21. Verse 15 says, if you love me, keep my command. Verse 21, whoever has my command and keeps them into the one who keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Vi ia le tua. Ia ole tatou utala po le nefiafi. Whapea. Ia e usitai le atua maana polo inga ia te oe. Amen. Tama, ono o le aso sa, ono o le neiva i aso i whātatau ia i tātou tama. Pai mai le tātou upu au tū. Pai mai tama, ia e usitai i le atua maana polo inga ia te oe. Amen. Ai whai mai le tātou tus whai tau. Mai a whai tau te alofa mai i a te au, ia o tau tausi i a upolo inga. Tātou ta mā wa avea maulo a inga. Ma avea fo i matai tai. A whai o oe o se ta mā e te au auna i le atua. Ma oe o se ta mā kewisiano. O rongo winga. Ua uma o na tuu e le atua le tofi i a te oe. Ta mā uma. O tātou ta mā. Ua iai o tātou tofi. Ua uma o na tofi ai tātou. I te tonu o a inga. Te tonu o nuu. Ma te tonu o e kalisia. O lea lai whai mai i tātou tiswai tau. A whai tau te alo lofa mai i a tia. I o tau tausi mai i a upora inga. Whai mai, o le ua i a te ia a upora inga. Ma tausi i ai. O ia lea e alofa mai i a tia. Amen. Tama. Le neia fiafi. Ia vea oe mas tama e te matau i le atua. Ia vea oe mas tama e te wha maoni i le atua. So sta mā ke wisiano ma so sta mā wa ave le ola i le atua. E tausi i polo inga le atua. Amen. E te tausi i polo inga le atua. Ma o se ta mā fo i e usi tai le atua. Ma tausi i polo inga le atua. E fia mai ai le atua. E wha manuia mai fo i ai le atua. Ai a whai e tātou te re ola mō le atua. Tātou tama. A whai fo i tātou te re ola mō le atua. O rongo winga. E re alofa mai le atua i a te oe. O a mea tātou te tauma whai e whai. I te tonu o tātou ainga ina ia manuia o tātou ainga. A e le alofa i le atua ma tau sisi polo inga le atua. E te fiu e whai. E le o se manuia. O me whai e iau lima e te fiu e whai. E le manuia. E o fo i ai lau savali e le manuia. O me te tautala tuai e le manuia.
e le manuia ai sea. E fo i te re o matau i le atua, e te re o usitai i le atua, e te re o anga i pola inga le atua o umatu ina atu ia te oe. E tofu ata tau matama, ma faa manuianga le atua o tu ina atu, ia te oe. Ma lona wala a wino o oe, ma polo inga o tu ina atu ia te oe. Ese uma. A ele usitai la iai oe le tama. E te fiu lava e tau mawhai e ave lau a inga, ma e tau mawhai ina ia whaise suinga o lau a inga. E re o lava i se manguia. Ai sea, e a maka mai a oe tama. In our family, in our village, in our church, it always start from us men. Ai sea, e fo i o tātou o le ulu. O tātou o le ulu o le ainga, o tātou o le ulu o le nuu, o tātou o le ulu o le ekalesia. I me whai o le ekalesia. A o le atua, o Yesu ke viso, o le ulu lea o tātou tama. A le tātou te le usi ustai lai le ulu lea. A tātou te le usi tai le tangata le whai maulu o tātou tama. Ma ana i ona polo inga. E tātou te fiu fo i ai whai le tātou a inga. Ma tau ma whai anga lue i a māwa e ma tupu le ekalesia male a inga male nu. E tātou te fiu e whai. It's not gonna happen. E le manuia. Ai sea. E whapawhea ona tātou le usi tai le ulu leo Yesu ke viso. Ai te tau mawhai e whaingale ai tātou te manao. I usi tai mailo tātou a inga i a te oe. Ma whaalongo mailo a inga i a te oe. Ma whaalongo mailo e kalesia i a te oe. Ma whaalongo mailo nuu i a te oe. Ai te le usi tai le ulu lea. Yesu ke viso. E ta tau ona tātou usi tai le ulu lea. Lea e whai maulu o tātou. O Yesu ke viso. E le whekau i le me le usi kai ka kou i a Yesu. Ma whai alon whina ngalo. Ma ana i ona polo inga i a te oele tama. Ai te mawhawhau i usi tai meilo a hinga malo whanau i a te oe. Ai le usi tai le atua, e le usi tai whailo a hinga i a te oe. Ai le usi tai le atua, e le usi tai whailo nuu i a te oe. Ai le usi tai le atua, e le usi tai mai fwoi ma whaalongo mai tangata o le kalisia i a te oe. Amen. A o le tangata i usi tai le atua, mama tau i le atua, ma ana i poloa inga, ma tausi i poloa inga le atua, wa umau na tu ina ati a te oele tama. E whaalongo fo i lau a inga, ma lau whanau ma lau to o lua i a te oe, e whaalongo fo i tangata o le ekalesia i a te oe, e whaalongo fo i tangata o le nuu i a te oe. Ai sea, ai fo i o oe o le tangata e te matau i le atua, o oe o le tama e te alofa i le atua, o oe le tama e te whaaloalo i le atua, o oe le tama e ana i le atua ma ona polo inga. Amen? In order for us to take care your family and your church and your village and your people is to obey God. Obey God. Be an obedient to God. O lau whaalonga kā i rea kua. O le whaalonga kā mai fo ingao ka ngaka i ake oe. Ka kou ka mā. O le kā kou
Whaalonga kā i lea kua. O le whaalonga kā mai fo inga o loko o lua ia ke oe. O le kākou whaalonga kā i lea kua. O le whaalonga kā fo inga o lau whangau ia ke oe. O le whaalonga kā o oe lea kua. O le whaalonga kā fo inga o ka ngaka o roo i lalo lo vai wa inga i lau ngā luenga. O lau whaalonga kā i lea kua. O le whaalonga kā mai fo inga o ka ngaka o le kale sia ia ke oe. Ai le ngaka i lea o ka ngaka o lau nu. Amen. Awangi o kākou ngau i whaalonga mai ka ngaka ia oi lau ka inga. Ai ke whaalonga kā i lea kua. It don't happen that way. O mea ke sele e koe lulu. O mea ke whaia. E koe lua i uma mea ma koe uma i ake oe. Amen. A whaia ke alofa ma e makau i lea kua, ma e anga i longa upu. E whape ngā fo i le anga mai male. Whaalo mai o loko o lua marau whangau ma ka ngaka i lalo lo wa inga i ake oe. Kākou ka mā. Kākou whai keke. Ia kākou whai keke. A whai o ngai ke waai aku e whiu aku ai. Tā tauta mā. Wa e whiu a tau mwhai atu lau a inga e le ai. Koe siaki oe. Sometime o lai ke kau mawhai e whaale leilo a inga. E ke kau mawhai e whaakongu lo ko lua malau whangau. Lai ke whaapea. Ai leilo. Is you. Oe ka mā. Oe ka mā. Check yourself first. If you've been trying and do your best to change your family, to change your church, to change your friend, to change your, your village or it's all started from you. Sometimes us men, we are the problem. Sometimes. Or most of the time, it's us men. We are the problem. Why? Because we don't obey God. Amen? Why ever ai mai e le atua? Why ever ai mua mai e le atua? O oe le tamā. Who's the next? Ki ngā o le ainga. E le mawhairanga wa ai mua mai le kamā e le ki ngā. Le akua e le ki ngā. Le ai. E wa ai mai le akua i ake o le kamā. There is a whistling whai mai le akua. O oe tamā e whai maulo le ainga. O ainga whaia, o ainga ku wae mua le lau ele eleni. O se whawhinge po si kamaro. Nga ku mua mai ai le akua le kamā. A male in this earth. Oi, akam. Ele au mai e le akua eva. Ele ku mai e le akua mua eva i langi nei, no. Nga au mai mua eva, akam. Nga whaale kongu lo akam eva. Who was calling first? Who's the name that God calling first? Is it Eve or Abraham? Amen. O eva po akam. Nga kako whaalongo aku le kuspa i o whaapea mai mo ngā wala aula i o le atua ia eva. No. Akamu. Ka mā mua le larolangi. A whaira e whaale tonu tatou a inga. A whai wa e whiu atu a e whailau a inga. Ma tau ma whai te tai lau a inga le wala sao e ke vai e kwae le o whikaui. E lo o iai ale mea le whaale tonu. Check yourself first. You man.
Check yourself. Tātou tamā. Siaki mo mua kākou, sometime o kākou le pongai. Amen. E lea ngang kākou oe whakongkongo no kākou lauko o lua marau whangau inga i ka kai mai le mere ke mga oe. E kere o whamahongi lea kua. Amen. A usitai oe ka mai lea kua. E usitai lauko o lua marau whangau i ake oe. But if you don't listen and you don't respect God and obey God, e ke fiu e whailo a inga e lea i usele lei. Amen. E o fo ia. E le taime o te se ai. E le taime o te se ai. I le whainga o lo a inga. Ai te talo ai le atua. Te talo i le atua. E i taime o te tala noa i le atua. When I know, when I'm trying my best to whainga le whaise le leinga o lo a inga. A o whio whai o te talo i le atua. Haku lea kua. Wha mole mole. Wha mangalo mai ia. I so se. Mo so wha le tonu. Ia hau. Mo lau o whio. O le a fo isa o nanga i lo a inga. E o se o na whai lo a inga. E au ngoa mai ia te oe. Wha mangalo. Please God forgive me. But please help me and help my family. O le tama alofa na. O le tama alofa na ilona a inga. O le tama e alofa ilona a inga e toi alofa i le atua. Amen. Tātou tama. I tātou usiusta i le atua. Ah, we need to obey God. O ia polo inga le atua wa umatu inatu ya te oe. Ia e usta i ai. Amen. A whai fo e ua mawhakia lo loko ka mā. Ah. A whai fo e ua e whiu e whiu e kaumu whai. A oi ke aru ka ngaka. A oi ke aru ka ngaka. Yes. E maua mai whau kuanga ka ngaka. Ah. A oi ke aru ka ngaka. E sau ka ngaka i a ke oe. E ku e lea kuol ka ngaka. Ah. E aru waku i a ke oe. O ka ngaka e kaunga ave e au whaapitau. O lea kua. Kuri vai oe i lea kua. Ave i lea kua o manga o ngaka maa. A wole ave e sisi ka ngaka. Ia wad memo. E umanga ave ka ngaka nga. Le ngā fwoi ka malo. A ke o akulisi vai aso la ua iloa mai o i lispiko. Amen. E a winga mai a lea kua le ngoso soangi. I se ka ngaka. E sau i a oe. E aua e ke alu ka ngaka. Ah. Le mongi alo whamkaranga. Whatever problems you have, ave i lea kua. O ngā saungia lea kua i longa a wala. E sau e liso soangi i a ke oe. Ai a sau lana ka ngaka wa winga mai e lea kua. E sau kala ngoa ku i a ke oe. Out of the blue wall. You never tell that person what's going on. You never say anything. And for some reason, e kala ngoa merika ngaka nga. It's the same thing. In mea lai kupu i a ke ia. It's the same thing that happened to you. O le mea lai kupu. Pe soangi e loa. Ah. Wa lua tala ngoa i loa. Wa whailo ma mea wa soangi e lisi uso. O longa winga. O le kangaka ngā wa winga mai e lea tue soangi i a te oe. Aua e ke alu ka ngaka. Amen. Aua e ke alu e kau problems o lo a inga ka kauka mawha mole mole. Because I know there's some man been doing that. Don't go and talk about your family to another man.
Amen. Don't go tell another man about the situation about you and your wife to another man. That's the red flag. E le fia mai i le tua ia te oe tama. Ah. O le tina na tu ina atu e le tua ia te oe. Ah. Ia e tausi wha pele pele iai. Ai awa rei o tātou o ave o tātou. Ah. Whai tala o tātou taito lua. Inga isi ka mālo. Amen. Alofa i loko lua o le to lua nga e kau koa i luma o le atua. Whai wha pele pele. O i o i maka o isi kam. Ah. O isi tangata ma isi a inga. Ka mā. Kako wale lofa i le akua. Ah. O lo alofa i le akua ma lo makau i le akua. E kere whai ai kūranga whapea. Amen. Yeah, we can joke around. Yes, that's fine. But what I'm talking about, o whaafi kahuli o lo ainga. Ah. Awa kia advertise i o mo. Ah. Don't do that. God don't like that. Ah. Awa ngi ngalo iawe. O ngā waku le whiri o ki Apollo ia ki oi kia le whai mea ngā. Ngā wai koe ku inga i lalo le whawhinge. Ngā ku inga koe le akua e whai ma o wāwā. Ah. Awa ngi ngalo iawe. E le ke e ngofo ma le whawhinge ea. Mas tina pos whale tua ngai ke lua ngofo. Ah. Wanga koko e le akua le alofa i kongo o lua whaku. Amen. So o ka ngaka e makau i le akua. O ka mae alofa i le akua. Ma makau ma whai polo a inga le akua. Makau sisi polo a inga le akua. Ah. O ka maa alofa ngai le whai inku langa whapenga. Amen. Po le a le wha le kongo me o ki ngā. Po le a le wha misa misa mai. Alofa. Ingu iai. Ah. Maa i koro loko whai ngoro a inga. Awa fo inga i kako ka mawhai e wha kusa kusa o kako a inga. Inisi a inga. Whai alo a inga. Amen. Lisi ngā mea ua kele ngā vai vai e kama. O re kau mawhai o e kama e wha kusa kusa lo a inga i lisi a inga. Ngā o ngā e le meiki loa ma e le mawhai a mea ngai whai. Ia. O oro kūranga ngā ke ua maua ia ke oere ika. Ah. E le whape ngaska mai alo whai le kua. E le whape ngaska mai e wha kua kua i le kua. Amen. Whai alo a inga. Whaalango lango o i le nganga pa i o le kua. Whaalango lango i le nganga o le kua. Ah. O afo i mea ua kuu mai e le kua i a ke o iau lima. Ka lia ma le whawhakai. Aua manga o kele. Wa mea ngā mga o kele. Oso ai lo ma le mea ngā kau mwhairo e kau wāwa. E kau wāma lisi a inga. Se pe e ke luaku a ka avale male pe lepe mga avale a. Paul me whawhakai le li inga e mwhainga ave o i lau ngā luenga mwhainga e alu le loko i lau ka avale. Mwhainga e alu i whailau whaakau loko. O le mea sili ngā ngā ua. E awal ai aku lau wa ngai me ka avale o le ka ngaka e kau mawhai lo. Ah. Whako singa i lo marou loko. E alu lora i e kau mawhai e whai se ka avale sili aku ngā ngai e ka avale lo. O liska ngaka. Ia ngā alu lora i e whai ia le mawhai lora i ngā kongi lau renti mo. Mawhai me whai. Mea na, ka lia mea wa tuu mai e rea tua i au lima. Ka kouka ma. Ah. Ka lia mea wa tuu mai e rea tua i ati oe. Ke roa awa ai mai rea tua i lau roto. Ah. E te ka lia ma le fia mea wa ia wha manguia mai ake oe. The more God will bless you. Ah.
E tele fo inga fa mangyanga le kua la au mai ya ki oe. Ai ava ai mai le kua ku me fa mangyanga ya ki oe. Ai pi ki li man, I want, kero. O le mea lai mo e ke fiu e whai ele maua. No matter how hard you try to chase that dream, you're not going to make it. Because why? Because you don't appreciate what God gave to your hand. Either small or big, appreciate what God gave to you. Us, man. Ka kou ka ma. O le wha manguia mai fo inga o le kua ia ki oe ka ma. Maro a inga. Amen. O le ka kou suskai. Ka kou suskai. Ka mai o le ua ia te ia upolo inga matausi iai. O ia lea e alofa mai ia tea. O le alofa mai foi ia tea. E alofa ina o ia e lo utama. O te alofa foi ia te ia. Ma o fa ali ia te ia. We vai ele tangata. We vai ele tamae e rofa i lea kua. We vai ele ka maua wa ave le ola i lea kua. Ma usika i lea kua. He mai Yesu. Mai o te fa ali atu ia te oe. Leisi ngā mea wa kua inga saule aku i kongoro a inga. Leisi ngā mea wa kua inga sau Yesu e wha iloa mai kongoro a inga oe le ka ma onga o oe. Whai e ke rea rofa e oe ka ma. Whai e ke rea rofa i lea kua ma e anga i lea kua. Ma e le usika i lea kua. E le sau Yesu i lo a inga. E le whaali mai Yesu i a te oe. E le whaali mai fo i le Yesu tono lo a inga. Aisea. Ona e fo i te le o lofa i le tua. E ke le o kau sisi poro a inga le kua. Oe le kama. E wha mafa kua la o kala i a kākou kama i le fia fingi. Because o kākou o kama. O kākou a vea maulu o a inga. Ai manao e manguia lo a inga. Makau i le kua, ma ave lola i le kua. E whaalia mai fo i Yesu. O ia i kongo lo a inga. Amen. Ke ilo e kara, e whakaika inga le leia me mea ka mai. Me mea ka mai sa usika i le kua. Usika i le kua. He obeyed God. He had faith in God. Ngā usika i fo i polo inga ngā kuua i le kua. Ke loa ka haka e whaakaika inga le leia mo oe ka mā u ka mā. Apele amo. Ka mā o le au whātuatua. Amen. O ia ke oe ka mā le loko apele amo. O ia ke au le loko apele amo. O lea. O le usika i le kua. He obeyed God. He loved God. And he had faith in God. Whaamanguia i le kua ia apele amo. Amen. Whai mai ngā whikara i le kua ia apele amo. Whai le kua ngā ia apele amo. E alu le ngu lea. E alu le ngu lea wala uwhasingoa ia ke oe. I ke alu iai. Le lau kong whaikaua. Le ke nese sulma lua. Ke nese lu sulma lua. Alon whai mua mua se i o le wha.
Ngai whaamakala me ngai ngā, le kaimi ngā whikarai a kua ile kua ia a pele ama. E ku ulonga inga, ku uma me uma. Ai alu le ngu le la ufasi ngoa ke alu ia. Ngai whai mai le whai upu kenese sunma lua, whai mo mua ma le wha, whai mai. Ua whetalai mai le li I ia a pele amo. Ia tu ua e oe o lo nuu, ma tangata, o lo nuu, male a inga o lo tamā. E anu atu I se nuu, o te whaasino atu ai ia te oe. O te whaia oe manu utele. O te whaamanuia fo'i ia te oe. O te matuā whaamaluina lo ingoa. E manuia fo'i oe. O te whaamanuia atu ia te I la tau oe te oe. O te whaamalaia atu fo'i ia te I la tau oe whetuu ia te oe. E manuia fo'i ia te oe o a inga uma o le lalolangi. O na alu ai lea o a per amo e whaapei o na petalai mai ai lea li. Ia te ia. Na la o fo'i ma lota. Na alu a per amo nai ka rana I lona tausanga. E fitu ngā fulu ma le lima. 75, here is old. Fiku lima kausanga a pele amo ai whikalai e lo lea kua. Hoi mai ko ule ngu, ko ulo a inga, ko ulo ngu, ai sau I ngā alu le ngu, le ufasi ngoa. E whai maunu. Amen. Fitu lima kausanga. Oka se makua skoi inga o. Wakako wa ai ele uskai o. Hoi mai ngā alu loa, ngā alu a pele amo aisea, uskai. I obey God. E ngā alu a malonga whakokua. Ke mawhaianga e ku ulongu. A wala au mai lea kua I a ke oe. E whai oe re ka mā. E ke kau kua mo rangaruenga. Ke mawhaianga e ku ulo a inga. O lo nguu, mo lo larafang. Amen. E ke mawhaianga e ku ua lo ngā ruenga le leinga ki whai ngā ruenga. Ai ke alu e kau kua lea kua. Le ngā ruenga lea kua. E ke mawhaianga e ku ule whale ngā ua whai mau whale mā ngaia. Ua mau kū mea uma lo a inga. E ke mawhaia o ngā e koe whakau waku lo whale pe ku ulo whale. E ke alu e whaile whina ngalo lea kua. E kako ke mawhaia. A wala au mai lea kua ia ke oe ka mā. E ke sau e kau kua no ngā, ke sau e kau kua ia ngai I lea kua ma whailang whina ngā. E ku I ngā aku oe se me piko sili o ngā maularu. E le o tupu ngola. E ku I ngai oe lea kua. E ke whaia. E ke kaliale. Le wala winga oe lea kua. Mea ngai le imemur ka mai. E makau I lea kua. Ma au ngai lea kua. E usikai. E le kau whailonga whesili fo. A sau wale nganga o lea kua ia ke oe rika ma. E whiu whao ngā inga oe e ke lo nganga o le wala au mai lea kua. A whai oe rika ma ua kele lo au ngai lea kua ma ua kupu lo wola whale nganga. A hao ngā wala au mai lea kua ia ke oe whiu whao ngā inga oe ma le ngana.
e ke longonga inga le nganga pa i o le ko i whikalai mai ake oe. A whai e sau se ka ngaka e kaunga whai e whaonga inga oe. E ke sau e ke kau kua ni ngā luenga le kua. Oe ka maa. Ai ke whaalongo aku e le o iai lava se whaalongo ke le o whaalongo aku pe e sau se si u leo ngā mai le nganga pa i o le kua. Mai le kua i ake oe. It's not from God. It's from another man. Amen. Whaamole mole aku. A e le whaalongo inga le nganga o le kua. I se wala au o le au sau mas ka ngaka i sau mai ake. Pe or ka ngaka o le kua po o ai lava. If you don't feel from, if you don't hear from God, and if you don't feel the Holy Spirit, the message is from the Holy Spirit of God. It's not from God. It's from another man's. It's from another man's needs. Mga onga o liskangaka. Peia o oe. A or ka ngaka e makau i le kua. Ma ua maasangi le whaalongo i le leo le kua. Le ngake sila fia le lei a le whekalai me o le nganga o le kua. E ngake sila fia foi. Ma ngake whaalongonga foi. O le wala au mai i le kua. Ai kero. Ai a ho onga. Ngai usi kai. Ai whai o ka mai e usi kai le le whai le fina ngalo o le kua. Uma ko inga mai a kewe. Kero o e wha manguia le kua i a ke o e malo ai. Pe ngo whai aku. E a maka mai a ke o e ka maale manguia o lo a inga. Ai sea. E fo inga i eile ulu o ka koukama. A e usi kai ma e makau le ulu lea. Yesu ke wiso. E wha manguia mai le kua i a ke oe. O mea uma e ke whaia. E manguia. O mea ke savali ai e manguia. O mea kango iai e ulima e manguia. O upu ke kaukala ku ai ka ngaka e manguia. Ai ai foi ka ngaka e wheku ua oe. Pa mai. E wheku oe le kua ka ngaka ngā. A le tau ai i. Le poloaiga, le promise le kua nga whaia ape amo. Pa mai. O te whaia oe manu tele. Le whai upo lua, o te whaia oe manu tele. O te wha manuia fo i a te oe. Amen. O te wha manuia fo i a te oe. O te matua wha mamaluina lo ingoa. Amen. E manuia fo i oe. Whai upo tolu, o te whaamanuia atu i a te i lātou, o e whaamanuia i a te oe, o te whaamalaia atu foi i a te i lātou, o e whetuu i a te oe. E manuia foi i a te oe o a inga uma o le larulang. Tatou whaalongo i aili tama. A e usitai, ma e whaalongo le warawinga le kua o rouolanga, ma e whaia. E wha manguia le kua i a ke oe. O mea ke savali ai e manguia. O upu ke kaukala kuai e manguia. O ka ngaka e wha manguia mai i a ke oe, e wha manguia ai le kua. O ka ngaka nga ke wha malaia mo whekou i a ke oe, e whekou ma wha malaia inga i le kua. Amen. Kako wa ai me o le ka mai makau i le kua, ma whai e fina ngalo o le kua. E alofa mai ai le kua. E whaali mai ai e su le olanga. Ke sa wali i fua e loa e ka ngaka larurangi o oe o le akali'i ma le awhawhinge o le akua. Ai sea, whaalia i le, whaalia i e su i le olanga. E sa wali i fua e manguia. E kaukala i fua e manguia. Amen. Ka kouka ma. Ai manga o ke manguia. Ma manguia lo ainga. Ma lau whangau. Ma lau nguu. Ma lau e karesia. Ave lo wola i le kua.
Ka lia Iesu I kokongo rou loko ma rou anganga o e ka mā. Lea e whai akua. Lo fia pe I mea lalang. Sau. Sau ke le wala winga o le akua ngai ake oe. Ngai ke le o sila fia inga. Ke le I o le mea rofa le akua oe le ka mā. O lo o fia pe I mea le lalang. Ke le I o le wala au ngā ma le mea rofa le akua ngai ake oe. E ke le o sila fia onga lea. Onga o ngai whaapongi sā e le ki a pororo mawhawhau. Makango mia e le ki a pororo loko inga ia aua ngei e iloa. Le wala au winga wa umaunga ko fia I oe le akua. A le afiafi ngei oe le tama. A whai e ke fia wha ai whai o e maka maka mai. Sau e ave lo wola I le akua. Sau e ave lo wola I le akua. O ngā whaani aku lea I le akua. Longa ma wae ma longa anofa. Maonga whaamanguyanga I ake oe. I le kaime ke sau e ka kala kua I lo loko. Ma ka lia Iesu I kokongo o lo loko. Ma lea nganga o le atua I te tonu I ake oe. O ngā ewa ai lea I whaamanguyanga le kua I ake oe. Amen. Ka kou fo I ka maoro au aunga I le kua ngi kaimi wha maongi. Amen. Wha maongi le ngaruenga le atua. Wha maongi le wala awinga ngai ke ngalua ai mo le kua. Pe ka mai mea. Pe wha ale ka ua le wa ai o ka ngaka I le ngalua I kongolo I kalesia. Wha maongi pe oe. Amen. Wha maongi e le kaimi e ku ai oe le kua I lunga. Amen. O le ale ngā luenga wa ku I ngā kue le kua I ake oe. E ke ngā lue ma e kau kua ai. Wha maongi ai. Amen. Wha maongi ai. Usika I le kua. O peika. O le anga whaile kala. Wele makua sko ingo. Sko ingo apele amo. 75 years old. Ai longa ise fiku lima kausanga I whaie ngā mea ni ikai. Kulou a ngai o ka māma kua. Ai onga o le whaakua kua o apele amo I lea kua. Ma le makau I lea kua. Le anga alua I asko ingo. Le anga alua I asko ingo. Ngai sau le sikako ako e. Su e aku le. Le ngalu asko ingo. Ngalu asko ingo. Whaalongo asko ingo I le. I lea kua mausika I lea kua. E whai mai ngā halu le ngu o I rei roa. O le mea maa ngai I le kala lea. E rei ku inga o maa koe lea kua. The whole footprint o le. O le mele manga o I lea kua. Ngā kou a koa umai E lea kua. Longo inga e le ise whakua kua e. Ia. Longo inga e le mau e apele amos whakua kua. Aisea. O ngā lewa umang whafola umai E lea kua le footprint. A o ngai mea. Ngā kua I e lea kua ia apele amo. Inga ia whakua kua I lea kua. Nga ia usika I fo I lea kua. E Peru. E Peru e fia. Ngai sau le e Peru e sulmatas. Au lona whai upu e valu se I o se fu. Ngai wha makala mai e li whakua kua apere am. Le meanga le forforanga kua kua inga whakonga kua I lea kua I apere amu e whai. E whai o le ku o apere amu. Whai aku lea kua I apere amu. Ku ulau a inga. Ku ulau nguu. Ku uma meu. A su mai lau sunga sau alu le nguu lea luk whasingo I te alu kua. Ai alu sko inga mo ko I le ropo o pere nguu e alu ye. No inga. O ngā ua ia apere amu le whakua kuanga. O ngā fo I leo fo ua kua kua I lea kua. Langa ponga, langa a lale upu. Promise. Pole polo inga. I le
mea ngaki whaia ia ke ia. Le le whai mai whai upo e walu, e peru suma tasi ngai mau mai e ia. Le whai mai whai upo e walu e kau se furu. Whai mai. O le whātua tua na ana i upper amo. Ina ua wala awina o ia e alu i le mea, o le a maua e whai maona whanua. Na ia alofa fo'i, oi, na ia alu fo'i, e lei i loa, o o fea e alu ai. O le makau o le aku, o apere amo i le akua. Ma anga i whengali i folfolanga a le akua nga ave ia apere amo. Le anga whaakua kua i apere amo i le akua. Ma whakau ngu le mea nga whekalai akua i apere amo i le akua e alu i apere amo. He mai, na ia alu fo'i e lei i loa po o fea e alu i ai. O le whaatotua sa au mau ai, o ia i le nuu na fola ina. Ina ia whai mō tangata ese. Sa nofo i le whare ie, a toa, ma isa ako, ma ia kopo. O e na tō fia whaatasi ma ia, i lea lava mea, na fola ina. Ngā ora mai fo i le whanau o isa ako, o le whanau o a pere amo. Isa ako ma ia kopo. Ngā ora mai fo i le ngu lea wa umang fola ina. Ka kou ka ma. Ka kou whaakua kua i rea kua. Ia ka kou whaakua kua i rea kua. Ma kau i rea kua, ma whaakua kua i rea kua. Amen. Aua fo inga kele inga ka kou whaakua kua i rea kua. E ka kele usi ka i rea kua. Ia i kauanga o rua meanga. Obey God and have faith with God. Amen. Lea kama. Ka kou wha malolosi. Ka kou wha malolosi. Awal ka kou wha vai i le kausinga o ka kou a inga mo. Mafo. Ma le kalesia mangu. Amen. Ia vea ka kou ma. Makama. E whakai kai mei fo i ma whako singa mai loko o iska ma. I le ngā luenga lea kua. E karikong. O whamangu ia lea kua ia ki o erika mai le nge fiafi. Ka kou sikai. Kele fo i au ka kou ngā le ka kou i loa o lea kua. Ka ke karikongu i lea kua. Ka kou whaalongo i le upo o lea kua. Ai ka kou kere usikai i lea kua. Amen. Kele anga ka kou whaapea mai e ka kou ke loa lea kua. Ka ke o i le loku i aso uma. E lafo au ka kou la fonga. Ka ke wha maongi au ka kou surua. Wha maongi e kau e whai meo le kalesia ma meo le loku. Wha maongi le whai kaunga le kusipa ia. Ai le usika i le kua. E ka uaro ka kou usika i le kua. Amen. We need to obey God. Ngā ora usika i ngai le kua. E ke loa ai le fina ngalo o le kua. Ia ke oe kama. Ora usika i fo i le kua. E ke loa ai me oro kau mawhai le kua. E whaasingo aku ia ke oe. E whaakongkongu i ngai. Lou o ranga ma le whaingo lou a inga. Ai ke loa. A ere usika i le kua. Ke whiu o ame kau mawhai e whai. E kere mawhai a onga i lo. Kere mawhai fo e onga e maua inga onga e kere usika i le kua. E kusa ore ka mā malonga kari. E o fo e kemi e li avea oe maka mā. E li avea oe maka mā.
Sa ia le kama nga whaangaua oe sa whai mau kama. Before you become a father. E keimi nga e whai aku ai lau kama. E whai le keimi nga whai aku ai lau kama ia ke oe le me whai. Man me awange i whai e kere uska i ai. Nga e kau mawhai la i ke ngau i ke whai i lau kama i nga i au mai le mele ke mga oe. Ai le ku inga mai e lau kama ia ke oe sea. Ai whai ngai kere usika. Ai o whai la nga e usika i ngai i lau kama. Le kaimi e li avea o ke whai aku le kaimi e li avea o e kama le ro. E li avea o e makama o ngai e ilo kama le kaimi nga. Au e lai kiki. Ai o nga e usika i lau kama. Malo kinga. Po le hare mea ke kangi aku ai. E whai ai lau kama malo kinga. O a fo i me ke manga o e ke whai. A e whai aku i lau kama malo kinga. E whai ai lau kama malo kinga. Ai le usika i lau kama malo kinga. O le are mea ke kangi ke wai ere ka kai whai aisea. O ngai fo i ke le usika. E kai whape ngā fo i la ka kou ka maa gamingi. Mara ka kou au ngā i ka kou ka maa o le kua. Le e whai maulu o tātou tama. O Yesu ke wiso. A e fia maua le manguia. Usika i le kua. E pei o ngā e usika i lo ka maa e li a vea oe ma ka maa. A e usika i le kua. Ma e makau i le kua. O le ale mea e ke kangi aku i le kua. E whai e le kua. O a mea e ke kangi aku ai i le kua. E whai e le kua. E kali mai le kua. E whaamanguia mai le kua. Ai a e le usika i le kua. Ma e le makau i le kua. E ke fiu e ke kangi aku i le kua. I le kali mai le kua i ake oe. Ai sea. Ia o anga me ke kaaka a mawhai ko i ngā ngaunga o le olanga. Ma fia i mea o le lalolangi. Ma whai aku le mea ma lea mea. Ai ke le usika i le kua. And you expecting God to help you. No. It don't work like that. In order for you to get a blessing from God, is to obey God and listen to God. Amen. Pau anga le awala ka kuka mai wha manguia mai rea kua i lau a inga. O le mea mua, o le alu o oe ka mai sui mua lo o langa. O le alu mua oe ka mai sa oe avero ola i rea kua. Ma e lua, ma i e usika i rea kua, ma e makau i rea kua. O nga wha manguia le i o rea kua i ake oe, ma wha alongo mai fofonga o rea kua i ake oe. Le keimi e ke kangi a kua i se sosong. Amen. E le pepelo le kua i onga folfolanga. E ale nga whaka uma e le kua. Longa folfolanga la promising langa kaunga lupu la folfolanga nga whai nga kau koa i a apiramo. E ale nga alu mo se au mai whanga unga i sala elu mai e kupiko au mai whafu. Kau ngoo ngā mea. E ale nga kau ngoo ia. I sala elu. I le ngoo nga folfola inga e le kua e ave e whanga unga i sala elu. Kau ngoo. E le pepelo le kua i onga folfolanga. O le ar folfolanga le promise le kua o umang ku inga ku yake oe. Pe le kali mai ngei. Pe kali mai kae au. Pe kali mai sisi aso. E kau ngoo a folfolanga le kua. Mai e le sau fo i le kua i le kaimi ngai ke mga oai.
e sau ale a kua i long kai. Ka kowa ai le ominga. Le whaasaunga o isara elu. Le promise ale a kua. Aku isi au kupulanga, aku isi au kupulanga, aku isi au kupulanga, aku isi kupulanga. Fiangi au kupulanga o aku. Ang kau huua. E ui ai le i o ingisi ka ngaka o isara elu ngo o ai onga le, onga le whaalonga ka. Ai nga kau nguu al fulfulanga le aku. Lea ka kaukama. Wanga ingalo ya kiwe. A wha manguia mai le kua ya kiwe. A le sau ya kiwe. E sau i lau whangau. Mal whangau o lau whangau. Mal whangau o lau whangau. Ma whangau o whangau o whangau o whangau o whangau. E continue a. A wanga ingalo ya kiwe kama. O lo walofa i le kua ma e usika i le kua. E mangu ia uma kukang. E mangu ia uma ika ngaka. E sau i lau koko. Peo apelamu. Amen. O lea kama. Kako wha malosi. Kako wha malosi i lea kua. A vea kako ka mama se ka mai alofa i lea kua ma makau i lea kua. E kakau ia kako ka maa onga kako wha aloalo ma wha alongo mausika i le uru lea i le Faraimo tato uro. Yesu ke wiso. Tato hoi ta maa ilo itua ma wha autanga. Sau e avero wola matalia Yesu e avea mawali i mau whaala. Ma avea Yesu e whai mauru. O na whamanuia lea i o Yesu i a te oe. E ala e le whainga o lou a inga. So e te tau ia i tātou. O na tātou sitai. Ma tātou wha o loalo. Tātou matau. I le atua. Malona polfolanga. Tātou tama. Amen. A loronga le vai vai. A whaalongo aku a kau o le eisau pawa i ke koe kakalo i le akua. Amen. Kalo i le akua. O ki whaalango lango e sisi mea whaalango lango i le akua. E mongi folfolanga le akua i aki oe. Whatever God tells you and whatever he promised to you, he will do it. All you need to do is to have faith and obey him. Amen. Olea. Ole tatou whaasoa le nā i le nea fiafi. Whaapitai i le atua i lona upu i le nea fiafi. Whai mo so soani mo oe le tamā. Ia mā ufo i le tamā. Wa ufo i nei. E au ngā fo i a tia ule upu o le atua. E au ngā fo i a tia. E au ngā o te e au ngā i a tia u ina ia whapena o na saolo u whai o lo a inga. E au ngā i a tia u ina ia o iloa o au u le ulo le a inga. Ia o usita i le atua o le Faraimo ulu. Amen. O lea. Whamanuia le atua. Whamanuia atu la tamā. Ia i tātou uma. Tamā uma. O le neila rangi o lo tātou iai. A lofa maanga leile atua. Ia ina ia talia lo loto. Mo lo uloto. Mo tātou uma tamā. E fina ngalo le atua. I le nea fiafi. O tātou whaalongolongo ai. O lea whamanuia le atua i lau whaalong. Anga leile atua. Ina ia whapena o na paulo na upu i se fatu le lei. Se loto le lei. Ina ia whapena o na tātou. Aveo tātou wola i le atua. Ma avea tātou matamai matau i le atua. Ma usitai i le atua. O lea. Ia. O le tātou whaasoa le nā i le nea fiafi. Whaafetai le atua. Vi ia le atua. Whaafetai lo na upu. Ia o tātou. Ia o le tātou por kalama na.
ia o se whaamalosi le nā, po se whaamalosi nā mai le atua, ia, au nā atu ai lungo o tātou pokalama i le ne fiafi, whaafitai i le atua i mea uma, whaafitai lo na whetalai mai, po i lawa le vi inga, ma le whaafitai i le atua o lea ia, manuia tele laso a tamata e au, tātou tama uma, i lo i ngei i Amerika, o kukuila, ia ma wai, ia mai ngei lunga ngei Amerika, wha manguia aku laso tama le aso a tai au. Le ngata i lea wha manuia fo i le aso tama, i tama uma i lo i sa mo i sifo, o New Zealand, Australia, o Fiki, o po fea lava le mea ua, e mai moa mai aima e maua mai le tātou polkalama i le nei aso. Ia i wha manuia atu le aso tama i ate o tau, ia i le anganga o le atua au ngi ngalo, tātou alolofa i le atua, ma matau i le atua. Ona ia soani la ia i o tātou mana onga. Ia masosoani mai ina ia whapena ona tātou ave o tātou a inga i le atua. Olea ia, manuia le nei a fiafi, manuia toi vaenga o le nei po le nei aso, tātou peiloa i le aso tofi i le vai aso fau, pea o toi le ola ma le malosi, ia pe ona ufai atu whaamali atu o le a le eise tātou pol kalama i le aso a tae au, pe ona masani i aso sa taitasi. Ia ona o le toi po se lilo, ia o le aso tama, ia se i faise, se i span se taimi o le ua usau e tātou te whiloa i lunga o tātou po kalama i le nei aso tona, so o tae au la, ia o se awa noa le le, ia o le a o papena ona malolo e tātou po kalama, ia e se i span se taimi ia manisi foi o le mātou a inga lotu, i ta mao le a inga mo ma, o le mātou a inga lotu, ia le ngata i lea, ia whapea siu tōrua ia siu whanau, o le a le tau nuu ai se tātou po kalama le aso a tae au, ai o le a tātou toi whetaui, tātou toi whei loai, ia i le tātou po kalama, i le aso tofi o le vai aso fau, pea o atoi le ola ma le malosi, o le awane i ngalo le asa o le asau, not tomorrow but the following Sunday, or next week, awane i ngalo, ia a whai e le o, ia se lotu e te lotu ai le asa. Ia o lo awanoa le mātou mafutanga i sau tātou te tapua i whātasi ai. I le asa o le asau, ia o le asa fo i lea o le a pe o na whailo atu. Ia o le a whele mātou lotu ia ma te whaisau ninga whātasi ia ma le sunga ia fui mono, le pule o le Blue Wave, ia le ngata i lea, ia le sunga i le pule o le tauta iae, ia le sunga ia asiata i le aso sa, ia ma le au malanga. Mai e tātou te mafuta whaatasi ma tātou lulu lima whaatasi ma le uso, ma le au malanga. Mai e tātou te support, ni nei fo i uso, ia asiata, ia malona le uso fo i o le pule, ia ma nisi fo i o le au malanga. Ia mai tātou support, tātou talanoa, ma tātou lulu lima whaatasi. E le lei fo i ale, ai mai fo o nei uso ia o lo tātou o mai e tātou te whaitau langa whaatasi ma tātou support ia le malanga fo i malanga mai i ngei Amerika ia e tātou te whiloa i ai o lea ia maua lea wanoa e tātou te mafutai ia i le asa nei, ia ai fia maua ne, fia, ese me fia malama ai, ia, o nai latu ilunga le information ne, le latu ilalo. Ia le information ngai ila ungu mela, ia patalo fatu le uso, ia te leu, ia, malo ngā lua ne yaso, ia, tātou whetau i le aso a te au, manuia fai lasta mā uso, tātou whetau i te au, tātou maputanga, ia, o le, e tātou whaasisilanga na, mo le asa o le asau, ia o tali tonu foi, o le asa le asau, le ai e whai alta e tau nguu le tātou por kalama i le asa o le asau, ia ai o le asa nei,
tae au ia o le a le eise tātou polkalama a o le asa o le asau o le asa tofi ma le asa toana'i ma le asa le asau le asfou ia e whaatau nuu uma le tātou polkalama wanga nā ona ua eise mea ua tupu pe ua po seisi a tūlanga wha le maalofia o le atupu o le ale o ese tātou polkalama ia ona whailoa atu la ia ai whaafetaitele ia loo whaamanuia mai fo i le Father's Day ma le worship family le YouTube o le worship family ia mai le uso ia tu leu ia i tama uma o roo mai moa mai lunga o le tātou pokalama le ne fiafi le ia whaamanuia le asa tama le asa atai au o tuai le ola ma le malosi tau tuanga tātou tama ia tau mafa le leila umea ai au fo iso nga alu kere ke ua maua oe se food poison ale ia alu le mula wa alu fa le lau foi au ki songa ia faul me ia fa manuia te le lava le astama na yo tama uma lava o lo mai mo mai lungo le tatu kalama le ngata ile o la fai fe au ia isa take we se le isa take ia ele ne fiafi fa manuia le astama pastor pule alofa le tua tātou pe tau in pe loa i le aso ata o le tātou maptanga o lo fa alo lava ia a vea foi la nei tamia whata alofa ma whato wha tua i le pule o le pokalama ia ele to fine ia fina ia ele ne fiafi fina ia tātou pe tau i tae au ia manuia tele le nei fiafi ia te oe le to fine manuia foi le po tātou tau i tae au awa nei ngalo fina au maisa ula le ia nga o fina nga o ai ese ia la ula o lo fina au ke popole isi au ali i ngai fina popole mea o ia le fina ia we see you tomorrow we love you fina and God bless ia o le tātou polkalama le nai le nei fiafi pa manuia tele le atua tātou fei loai i le aso tofi i le ola ma le manosi ia i le vai aso fau o lea God bless manuia le nei vai aso manuia foi le aso tama in the name of Jesus Strength. Nehemia vale se folu. Oli le rii lau malo se lea. Lau se lau pese. I never lost my hope. Ooh. I never lost my trust. I never lost my faith. I must have all. I never lost my grace. I told my family way. Ooh. I told my lonely all. Only God to do. Mercy me out. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.